9 июни соли равон дар идомаи тадбирҳои бунёдкории ободонӣ ва таваҷҷуҳу ғамхориҳои рӯзафзуни президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба соҳаи илм ва маориф бо иқдоми роҳбарияти Донишгоҳи миллии Тоҷикистон хобгоҳи рақами 1 донишгоҳ воқеъ дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе баъди таъмири асосӣ ва навсозии пурра мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. Дар расми ифтитоҳи бинои хобгоҳ муовини сарвазири мамлакат Матлубахон Саториён, роҳбарияти Вазорати маориф ва илм, роҳбарият ва ҳайати омӯзгорони донишҷӯёни донишгоҳ иштирок намуданд. Дар ин рӯз бо иқдомҳои бунёдкорона ва ташаббусҳои ободонии раёсати донишгоҳ 30 нафар аз ҳайати омӯзгорони бо таҷрибаву собиқадор ва кормандони ҷавони донишгоҳ соҳиби манзилҳои истиқоматӣ гардиданд. имрӯз мо зери як эҳсоси фароҳу шодӣ қарор дорем, зеро орзуи чандинсолаи мо амалӣ гардид. роҳбарияти Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои дар амал татбиқ сохтани роҳбарияти Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои дар амал татбиқ сохтани сиёсати маорифпарварона ва сиёсати иҷтимоӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон як иқдоми нек ва бесобиқаро амалӣ сохтанд. ин ҳам бошад таъмини як гурӯҳ устодону кормандони донишгоҳ бо манзили истиқоматӣ мебошад. ман барои чи ин бесобиқа мегӯям, чандин сол боз як гурӯҳ устодон ниёз ба манзили истиқоматӣ доштанд ва то ин рӯз касе дар ин самт амалеро анҷом надода буд ва ин амале ки имрӯз роҳбарияти донишгоҳ амалӣ сохтааст, ин бархоста аз сиёсати пешвои муаззами миллат аст. ин як қадаме дар роҳи иҷрои супоришу дастурҳои ҳукумати Тоҷикистон хоса сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. дар ҷавоби ин ғамхорӣ мо аҳли устодону кормандони донишгоҳ талош мекунем ки тамоми донишу маҳорат ва таҷрибаи худро барои таълиму тарбияи насли нав равона созем. зеро ҷомеаи Тоҷикистон ки насли наврас қисмати бештари онро ташкил медиҳанд, ҷомеасоз ҳастанд, ояндасоз ҳастанд, давлатсоз ҳастанд ва ояндаи давлату миллати мо ба ҳамин насл иртибот мегирад ва ин тӯҳфае ки имрӯз ба мо расид моро ҳам масъулияти моро зиёд мекунад, ҳам моро вазифадор мекунад ки дар роҳи татбиқи сиёсати пешвои муаззами миллат боз ҳам гомҳои устувортаре ниҳем. зеро дар шароити муосире ки ҷаҳон қарор дорад, зиёиён бояд дар паҳлӯи сарвари давлат бошанд, дар амалӣ сохтани сиёсати маорифпарваронии сарвари давлат нақши муҳим гузоранд. зиёиён яъне бедории миллат ҳастанд. аз ин хотир зиёиён бояд донишу маърифат таҷрибаи худро ба насли нав диҳанд ва дар ин шароите ки имрӯз мо қарор дорем, душанбе пойтахти Тоҷикистон маркази ҳамоишҳои бузурги байналмилалӣ гардидааст. ин шаҳодати он аст ки Тоҷикистон дар роҳи сулҳу субот осоишта қадамҳои нек мегузорад ва ҳамчун як узви комилҳуқуқи ҷомеаи байналмилалӣ иқдомҳоеро амалӣ месозад ки ба тақдиру сарнавишти инсоният сари кор мегиранд ва ин моро бори дигар водор мекунад ки барои ҳамин сулҳу ваҳдати Тоҷикистон, осоиштагии Тоҷикистон тамоми қувваю маҳоратамонро дариғ надорем. ман дар ҷавоби ҳамин ғамхориҳо аз аҳли устодону кормандони донишгоҳ, умуман ҳамаи устодон, муаллимон, аҳли зиё даъват ба амал меорам ки барои пешрафту рушди Тоҷикистон, барои боз ҳам таҳким бахшидани истиқлолияти давлатиамон, барои боз ҳам беҳтар кардани шароити зинсти ҷомеа, барои таҳким бахшидани рукнҳои давлатдории миллӣ талош кунанд. зеро талоши мо танҳо дар он ҳолате натиҷаи мусбат медиҳад ки агар мо ҳамагӣ пайи як мақсад дар амал сохтани сиёсати пешвои муаззами миллат саҳмгузор бошем. имрӯз барои мо хурсандиовар аст ки як гурӯҳ устодону кормандон бо дастгирии бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ташаббуси роҳбарияти Донишгоҳи миллии Тоҷикистон соҳиби манзили истиқоматӣ гардиданд. албатта ин пеш аз ҳама аз сиёсати маорифпарварони давлати ҳукумати кишварамон дарак медиҳад. пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз баромадҳояшон қайд карда буданд ки
تو زمانی که ما برای اهل علم و معارف زیایان آنهایی که پرورش دهنده و محافظ معنویات اخلاق و معرفت جامعه هستند زندگی سزاوار و شایسته را مهیا نکنیم مقام و مرتبه آنها را چنانکه که میباید بلند نبرداریم و پیشرفت امید بستنمان دشوار است. البته ما از اول شاهدی در عمل تطبیق گردیدن این سخنان هستیم. این نقطه مهم همیشه در مرکز توجه رهبریت و حکومت جمهوری قرار دارد. هر یک جمع صحبت و ملاقات ها که در سطح رهبریت کشور دایر می‌گردیدند حتما در مسئله های مربوط به غمخواری در حق آموزگاران، علم و معارف، دانشجویان بهتر کردن وضع اجتماعی آنها تاکید و راهنمایی ها می‌شدند. امروزها رهبریت دانشگاه ملی تاجیکستان نیز در پیروی و در عمل تطبیق کردن تمام سیاست پیشگرفته پیشوای معظم ملت همه کوشش و غیرت و امکانات توانایی خود را دریغ نداشته ایستادند. برای این عمل خیرخواهانه و دستگیری استادان و کارمندان و سروری دولت محترم امامعلی رحمان و رهبریت دانشگاه ملی تاجیکستان صمیمانه سپاس بیان می‌نمایم. تدبیر مذکور امکان می‌دهد که مشکلات نداشتن منزل استقامتی برای هیئت آموزگاران و کارمندان جوان دانشگاه راه حل خود را پیدا نموده همزمان صفت تعلیم و پیشبرد کارهای دانشگاهی بهتر و خوبتر براه مانده شود. تأکید کرده شد که اقدام مذکور در پرتو سیاست معارف پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و توجه و غمخوری‌های پیوسته رهبریت دولت به ساحه علم و معارف عملی گردیده می‌تواند تا اندازه در حل مشکلات اجتماعی هیئت استادان و کارمندان جوان ریاست دانشگاه نقش گذارد. امامعلی رحمان سرور تاجیکستان صد سال زنده باشد. برای ما معیوبان وطن من جان من نور تو چشمان من آغوش دلگبایت راحت روان من آبک شوخ جویت خوفت و درمان من صحرای دل کشایت باغ گلستان من با تو کنم افتخار ای وطنم وطن جان با تو منم بختیار ای وطنم وطن جان. در 12 سال سابقه کاری دارم اجاره نشین با شرافت جناب عالی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت ما صاحب خانه خود شدیم با معلم دستگیری میکرد. خداوند آیه روزی باشد و ما همین کلبه را ساخته دادن. خداوند برکتشون تیم. به نهایت قینده بود. معیوب دارم در سیم ایتاژ به زندگی میکردم. ایرا پیشتورا کردم میخمانم مونده شدم. بعد پیش معلم رفتم که مرا در زمین اما خدا برکتش دید گو من شما را در همجا جا میکنم. من شدی فقط گریم آمده سمه دیگه گو زدن نمیتونم. تأکید کردند با مورد است که دانشگاه ملی تاجیکستان همچون مؤسسه تعلیمی بنیادی مملکت در آماده نمودن متخصصان بلند اختصاص علمی آموزگاری برای دانشگاه و دیگر مؤسسه‌های تحصیلات عالی جمهوری سهم نظررس دارد. خوابگاه مذکور در محله گیپرزمی پایتخت واقع بود. سال 1976 در مساحت عمومی 1788 متر مربع ساخته شده است. تا آغاز سال 2022 همچون خوابگاه دانشجویان فعالیت نموده است. با دستگیری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد تامین اجتماعی دانشجویان در شهرک دانشجویان دانشگاه واقع در محله بن حصارک بنای خوابگاه عبارت از 12 آشیانه برای زیاده از 1000 نفر دانشجو ساخته به استفاده داده شد. بعداً دانشجویانی که در خوابگاه رقم 1 استقامت می‌نمودند به خوابگاه نو کوچانیده شدند. وابسته به این ریاست دانشگاه تصمیم گرفت که خوابگاه دانشجویان را بعد از تعمیر و ترمیم به منزل استقامتی برای هیئت استادان و کارمندان جوان دانشگاه مطابق نماید. خوابگاه مذکور از 4 آشیانه عبارت بوده همچون منزل استقامتی خدمتی آموزگاران و کارمندان استفاده برده می‌شود. طوری در مراسم افتتاح بنا تاکید کرده شد تبدیل دادن خوابگاه مذکور به بنای استقامتی با آموزگاران و کارمندان جوان دانشگاه سپاریدن حجره‌های برای استقامت عائلوی مطابق گردانیده شده آن دستگیری نوبتی پیشوای معظم ملت از اهل علم و معارف در دایره تدبیرهای آبادانی و بنیادکاری به استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان میباشد. 9 ایون همچنین در شهرک دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان واقع در محله بن حصارک شهر دوشنبه بنای نو دانشکده تعلیمی و فرهنگی کنفوتسی در نزد دانشگاه ملی تاجیکستان که در همکاری با دانشگاه آموزگاری سینزیان جمهوری مردمی چین ساخته شده است مورد استفاده قرار داده شد. در نزد دانشکده تعلیمی و فرهنگی کنفوتسی همچنین میدانچه ورزشی و در صحن آن آمفی‌تئاتر نیز بنیاد کرده شده است که جوابگو به طلبات معاصر میباشد. میدانچه ورزشی دانشکده برای نمودهای ورزشی
футболи хурд, волейбол, баскетбол, теннис ва амфитеатри он барои гузаронидани чорабиниҳои илмию фарҳангӣ пешбинӣ шудааст. бо шарофати истиқлолият ҷумҳурии тоҷикистон ҳамкориҳои худро дар бахшҳои гуногун аз ҷумла илму маориф бо давлатҳои хориҷӣ густариш дода, дар ин замина имкониятҳои васеъро барои насли наврасу ҷавонон ба миён овардааст. донишкадаи Конфутсий муассисаи таълимии ғайритиҷоратӣ мебошад, ки аз ҷониби ҷумҳурии мардумии Чин дар ҳамкорӣ бо кишварҳои хориҷӣ бо мақсади таъмин намудани эҳтиёҷоти аҳолии тамоми кишварҳои ҷаҳон вобаста бо омӯзиши забон ва фарҳанги чинӣ таъсис дода шудааст. яке аз вазифаҳои муҳимтарини донишкадаи Конфутсий таъмин намудани ихлосмандони забони чинӣ бо маводҳои муосир ва омӯзиши забон ва фарҳанги чинӣ дар саросари ҷаҳон мебошад. соли 2008 байни донишгоҳи миллии тоҷикистон ва донишгоҳи омӯзгории синзияни ҷумҳурии мардумии Чин созишнома оид ба таъсис додани институти Конфутсия назди донишгоҳи миллии тоҷикистон баста шуд. то имрӯз шумораи донишҷӯён ба қайд гирифташуда дар донишкадаи Конфутсий назди донишгоҳи миллии тоҷикистон ва нуқтаҳои таълимии он зиёда аз 3500 нафар расидааст. аз соли 2009 то инҷониб 1790 нафар муҳассилини кишварамон ба бурсияҳои ҳукуматии Чин ва стипендияи донишкадаи Конфутсий сафарбар карда шудаанд. донишкадаи Конфутсий назди донишгоҳи миллии тоҷикистон 3 маротиба аз солҳои 2011, 2012 ва 2017 дар ҷаҳон унвони донишкадаи Конфутсии намунавиро сазовор гашта, бо ин муваффақиятҳои беназир соли 2016 лоиҳаи сохтмони институти намунавии Конфутсияро ба даст овардааст. من آموزگاری اینستیتوتی کنفوتسیا در نزدیک دانشگاه ملی تاجیکستان هستم. ساختمانی بینای نو به انجام رسید. من امروز خیلی خوشبختم و میفخرم که در همینجا کار میکنم. هر سال اینستیتوتی کنفوتسیا بسیار دانشجویان را در همینجا میآموزند، زبان خیتایی را میآموزند. آنها بسیار فعال هستند. آنها در همینجا زبان چینی و فرهنگ چینی را دوست می‌دارند. همچون آموزگاری خواهش من این است که بسیار دانشجویان فعال را به باید رسونم. برای دوستی چین و تاجیکستان میخواهم که بسیار کارهای خیر را به انجام رسونم. бинои нави донишкадаи Конфутсий синфхонаи фарҳангӣ, китобхона, синфхонаи лингафонӣ ва маҷлисгоҳи барҳаво дорад, ки бо тарҳу услуби хос ва мутобиқ ба шароити муосири илму забономӯзӣ бунёд карда шудаанд. хотиррасон бояд шуд, ки донишкадаи Конфутсий назди донишгоҳи миллии тоҷикистон моҳи августи соли 2008 таъсис ёфта, имрӯз барои фаъолияти он бинои алоҳида ва мутобиқ ба талаботи ҷаҳони муосир сохта ба истифода дода шуд. сохтмон ва анҷоми бинои таълимии намунаи институти Конфутсия назди донишгоҳи миллии тоҷикистон дастоварди бузурги ҳамкориҳои Чину Тоҷикистон дар соҳаи маориф ва фарҳанг ва татбиқи фаъоли роҳбарони ду кишвар ҷиҳати ба роҳ мондани шарикии ҳамаҷонибаи стратегӣ миёни ҷумҳурии мардумии Чин ва ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. имрӯз мехоҳам миннатдории хешро ба ҷониби ҷумҳурии мардумии Чин ва ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати дастгирӣ ва талошҳояшон барои анҷоми сохтмони бинои мазкур изҳор намоям. боварии комил дорам, ки ба итмом расидани бинои нав шароити таълим дар институти Конфутсия назди донишгоҳи миллии тоҷикистонро хеле беҳтар намуда, донишҷӯёнро бо лавозимотҳои таълимии аввалин дараҷа таъмин менамояд ва ниёзҳои ҷавонони тоҷикро барои омӯзиши забони чинӣ خانه گردانیده در گسترش همکاری‌های فرهنگی بین شهروندان جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین سهم ارزنده می‌گذارد. همچنین در تکمیل مناسبت‌های دوستانه بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین خدمت شایان خواهد نمود. 10万大陆的建成将进一步促进中塔两国人民之间的友谊。谢谢大家。дар чорабинии тантанавии ифтитоҳи бинои нави донишкадаи Конфутсий, ки дар амфитеатри он баргузор шуд, муовини сарвазири мамлакат суханронӣ намуда таъкид дошт, ки таҳкиму густариши равобити дӯстона бо кулли давлатҳои минтақа ва ҷаҳон, аз ҷумла бо ҷумҳурии мардумии Чин, дар меҳвари сиёсати хориҷии башардӯстонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад ва Тоҷикистону Чин имрӯзҳо дар ҳама соҳаҳо, хусусан дар соҳаи илму маориф низ ҳамкории густурда ва рӯбарӯш доранд, ки намунае аз ин ҳамкорӣ
ҳукмронии судманд дар мисоли таъсиси донишкадаи таълимию фарҳангии Конфутсии назди Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон арзёбӣ мегардад. Таъкид кардан ба маврид аст ки бунёди донишкада дар заминаи созишнома дар бораи ҳамкорӣ доир ба таъсис додани институти Конфутсӣ дар назди Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон амалӣ гардида, ҳадаф аз таъсиси он таъмини забономӯзӣ ва тақвияти ҳамкориҳои Тоҷикистону Чин дар соҳаҳои илму маориф ва фарҳанг мебошад.